Atong i-check kung kumpleto ba ang kabalikat nga medals, no? Ay gisuwat diri 28 medals ato blihan. Kaya ato i-distribute niyan dyan. Secure do ka dyan. Yeah. Check na to. Total medals 28. Dapoy listahan. Mao ni atong kanang ng checklist ha. 28 so maghihap ta. 1 2 na nabri mga ngan. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 daraho Joey Sardan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 kompleto distribute on sa be atong kuandaan ang sa maasin ug katong fighter nga runner ba si Jason Angob onin kaniron kangron Ayan Paul kani kang ada kang Gerald Eugene kani Lexi Mangmang J Mangmang iyo sa nila Buladas paldo ra Buladas ada kan Jandy Kerson Jason Angob na Catherine Palima kani Tricia Aton Lariba aram niyo kabutang manis anahawan Tricia Aton Danyas kani yung sarap din sila naray makuha ko naman Charissa Balaba Gisame Layo John Clifford Kapilitan mo na basta kompleto ang distribute na bye bye